ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Fiestada dita kabangibang abarangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramaten ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga ruta mapanta? Ita kumangam malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta, mukastati ko lang. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga ruti ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Wala na loling. Invited kami ngamin. Adda ti akam yo iti program ita. Wala na. Nilakay ko. Abi ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tugdag ito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko na. Nasaya at mood no adda akam yo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deriyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kitaam ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba kay? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga madno adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntukan ng amuray dyan babae? Ang mga madno ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabiit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanan amang sapul kan ka. Umasitag mo dun ti babae kanya. Anya nga ta si bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila salastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka magtingag iskandalo dito, yung kat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, adamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin katag iskandalo nga awan makagapo ah. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra ken ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din tun ka. Gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasla di kag pampanunot. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agiskandalo ka pa'y laang. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas-dakas tang aramid, friend. No adda kwartam,
At damot kwarta kung kulang pa dyan. Natangsit ka makisarsarita katakwadan. Tapnoan mo da ati pagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot din di pa good friend. Ay, di nak isuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapulyo aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wana, tama ka parurod ti ugali da. Husto laang tinaramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Sana gaputag da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bagida. Ay wana, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakes dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga binakasadya da tao. Ag-skandalogit din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa din ti sausawang na. But nga nakpailaang man. Iso nga agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Timay sa abisita kini Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanumat. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang madda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan nakalaslastok da dya Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan mo't analastong ni Johnny? Apal mulaki di day ta, loleng bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kuana. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kuna di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasamak? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Teko na, kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit? Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. Na, apay nga isakit mo launay day di adyan Ngo asino ti husto, iso ti makampian. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyan Ti ibagam kitde, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng.
Ang mga nudag iti kamali nga istoryan pa iti pakaidimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol nga agpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpormi pa yung ti sawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, ah? Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumatag pa kumpaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka kasar-sarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko ah. Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asuman naong. Dahita nga ron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga ron tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo, ah. Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut ngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita bakla. Siyak mo tan, di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan ba? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latan apakaragsakam launay ti panakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae ah. Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikat na ibabayin? Saan asikat na trauma? Saan asikat indadanas dadya nga iskandalosa asupsoportaram? Na Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam, nagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanagam, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan dayta? Ang mga numaabak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kunak man no natured ka. Natured ka nga agsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? ha? Amok anak itayo tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Ay kwa. Ket amok nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay kwa. Ay napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun na yun ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalaki nga rod adi na oras. Ay nawaw. Di ka agtal na Saktikal kalabanaw. Amok
Oray si kakit madanagan kamutan. Anya ko mga iti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadag iti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardan ka. Di ka nga agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga akidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag sentibasol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matenti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasdi nga naramid mo. Amok day ta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Katsapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kitagnakam da, kantap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam, Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Urag pasensya ka, nasakitanin ti riknana. Kalma isa, italaang agpasensya ka. Una yun aya. Noon niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta, awan ti rumso aparikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.